Assalamu alaikum hürmetli tamaşaçılar. Süleyman Stalski rayonidagi saytın Lezgi gazeti va Kurdin xabar gazetleri nubahtin abzor guzgochuna abzorunza adetkan va yol rayonidagi saytda qachon va xabarlar başlamışda. Allah haftada Süleyman Stalski rayon munisipal rayondan qil Nariman Şamsuddin Abdulmutalibov tsiyi poşolokdan ayları maqsadis fena betekir qalas tuxuz va qolaqriq tunargun tashkil va halar qalas muqabaytanish kana Sayta haber güzel yol alay santurgulla fevraldis rayon din kultur din dvarisla ayalların ses köre din bilgiler konkurs din final din payqla fena rayon din образование din управление администрации дехва жехелерин парламента кылы тешкила конкурста суткасти иштиракна ana lezgi mani номинацияда агасталарын юкан школ din валдакластын ученица ханум Агамирзоева ва Урус mani номинацияда Цумурин юкан школа din валдакластын ученица Наргиз Эмирханова Галиб хана lezgirin rikala şair yetim eminan yuşnu otkan insan übeledi taluk arına şkollara tupay merak kay rayon din xurin meşatin karxanere tuxuzay qolaqirkani rayon din sayta genç materiallar ganova Rayonda qile tuxuzay merak kay xurerin sosyal meseleleri kay insanların barkalı ukrari kay ahaliyar xabardarına munin karda xuredin xabarar gazete tuxuzay qolaqni kedi va barkalı diya Elbette alay sözcü ülkedin Virdilayni çaxiva vajiblo vaqiya tsemjula martis qile fiday residin prezidenti seçkiyarya adat mesel daxlat alaqalı jazvay veri organar idarayar şevablar ol xwe ava insanlar hazur jazvan elbette sifte nubata seçkidin komisyer va uchastakar ide kay gazeta tsemjula mart seçkinin yugya rubriketi kazgan va maqalara kelzvay bur xabardar izva Kurdin xabar gazetini çonu xazvay numrada ganva çaxi maqalada seçkiri sazor xudin jehet day Dağıstan Respublika din izberkom de tuxuzoy olaqtikay seçkiyer mihibor va zakonlu bur kumbatal qabul zova serejimrika geheşti suhbetsava Газеты садлачина ра администрация qelefi аппаратин рабочий совещандикай ва анал муниципальный район дин qil Нариман Шамсуддинович Абдулмуталибова улуг тагрин хурятир муалим Расулбек Мехтиханов Россиядин hürmetli donor Хурдал алкурда знаков хакайдикай кенвай мақалларыны гехешка qunva Qalla fevral diz Qasım Qırı Lezgi Çalaz Taluqarna rayonların ortaq ilim dini tecrübe din konferansiya qilafida Süleyman Stalski rayon din administrasyası ve Dağıstan din Gos Üniversitetin filologi din fakültetin Dağıstan din çaların kafedrada teşkil zava konferansiya il seferda yetim eminan yüşlü qotqadisan übleyte qilaz alaqalı avunva Alata haftada çi ülkede Afganistan'da Sovetlerin qoşunlar aqudalda iniq qanikudis tamam qon qaydamuna İde qilaz alaqalı rayonda kardikay Afganistan din Davidin veteranların Sovetlerin çlenar hay jengera igit bilirdi telefayı Hacı Selimovan Raidin Asmanovan Gül Mehmet Qurbanovan ve Abdul Saidovan Surar Fena qal ruxayrin ekü qamatar ergal kana idalani geri Kurdin xabar gazeta Afganistan din vaqiarin iştirakçı kayı Kurkurevi Jarula Zahir ve Kayken ve Makala ve Afganistan din Davidin veteranların Sovetlerin prestatel İsleman Rizayevan Afganların dileqer şiirini ganva Vatan din çeşi David kütahkidila ini qutqani soqolis alatnava ama Davidin vaqiari qani çupikay xabar guzma ilk gazete ganva maqalda malum jazvay bol iqara Süleyman Stalski ve Qurah rayonların военный комиссар Rezudin Jenetova Ağa qartasvi Merizi Abbas Ibadullayev ağzurnik düş naxsuluqullay suzdayıqlıqadi Krasnaya Zvezda ordeninin удостоверение и Gitin Ruş Saniyet Nasrullayev de vaqkana Malum tirwal alay sözlezgirin şiiratin nurlu qitereka sattir yetim eminan yüşlü qotqadis tamam jazva ili şanlı aqida qız alaqal yaz munisipal rayondan qil Nariman Şamsuddinov Abdulmutalibov qarar daldi alayis rayonda yetim eminan istez malumarlava i rubrikada kaz gazete çona xazoy numrada şkolara kultur mekanlara şairdin hürmetay adan ümirdiz va yaratma şunuz talıqarna toy merakdirka söhbetsava gazeta yetim eminiz baxşna şair Sonya İbrahim Halilova dikenvay şadaşni şiirni ganva Biçekar dide çalal aşık arzava haiktin qilalaz gazete ganva maqalda yakozvay bol tecrübeli pedagog Alfiya İsrafilova qilaway qolan staldir ayadrin baxşada biçekriz dezgi çal çiruni reqayeki olaq tuxuzva misalyas muqara ana zilezgi çal zi xay çal lişandi koz çıxi merkat qile tuana
Anal bitekri yetim eminan, stal Süleymanan eserar xoralay kelna, xaldin kühne adetar qalur zavay, çal xuniz ve bilikt xuniz eber guzvay sehne yar qalurna. Mahşur pisatelar, şairar, alimar, manidirar, kredin xabarar gazetetin redaksiz muhman xun imni fadla edet kanvay kariya. Redaksiyen muhman rubrika dukazganvay maqaladay malum jazvay bol, muqara redaksiyen jurnalistlik kalas jahil peşek kar. Manidar, şad merekatin tamada Habib Mirza Mamedov görüşmüş kana. Jurnalistlik kalas xayi söhbeta Habiba Qaid Avruvol am Golas Yujdaga konkursin va Saşmut festivalinin laureatiya. Alay vaxtunda da mahşur manidar Daniel Qazibov kalasanol konsertin çıxi programa hazırnol qolaqzava. Kredin xabarar газета Kizvayol iqara rayondin образование управления terrorizmdin ideologiyas aksik olaq tuxun teşkilnin munisipalni konkursini tejar qona konkursta suç şkolada iştirakna tafavutlu xay şkolari rayondin administrasiyasinin patay puldin premier va rayondin образование управлениядин patay hürmetin gramata yar gana Süleyman Stalski rayondin administrasiyasinin qararı Qoyaqzurun tsemjlaysan va qoyaqzurun tsekuyet qalday sarin plan din devirdin büdjetin haqinday Qasım Kurin pasilendin deputatların sabradin reşendi hakni sportin xabarar rayon din sahtay köziçenet cidani kün patal aylar rubrikari kazganvay materiallerini kredin xabarar gazeta ekechka qunva Giresun Respublikada Minniç alaqası va lizgi gazetin irida numurtsuz qatmay materiallar ol köreldi aqazda Газета «Хабар Гузвай» был Дагустан Республика дин Клин Везифер Вахтнул де Тамамарзавай Владимир Васильева в России дин Федерации генеральный прокурор Юрий Чайкади Махачкалада совещание кле Тхана ам России дин Федерации генпрокуратура дин комиссия ди Дагустан да канун кайды дал Амалзавай халар ахтар мишунен жехетай кле Тхай колахрин нетижарис талук арнавай Anal Республика дин прокуратур дин коллектив Дагустан Республика дин ци прокурор Денис Попов галасни танишарна. Газета Дагустан Республика дин Клин Везифер Вахтунал Тамамарзавай Владимир Васильевани хукуматин председатель Артем Здунова Республика дин хукуматин ци курулуш верибир авурдакай. Махачкалда Республика дин министерстварин ведомстварин рехбер класс Артем Здунова совещание тухайдакай. Дербент şehirde Dağıstan Respublika'nın layıklı artistka Miyasa Murat Xanova'din yaratmış şunu sağlık anvay meclis kılefiydi kay. Kelazvay bir Dağıstan'dan xalqın şair Arben Kardeşan xikaya eserar tuvar alay sayıktab agaqnavayda kayni xabar guzwa. Malum tirwal qoyaq zurni tsemjlaysan saldayan vardilay Ayalara vay xızan riz gostarstvodin kümekdin alava serenjermin haqinday qoyaq zurni tsulgulaysan qaniküda dekaberdiz qabulay federalni zakondik kutunva degishvler qawahta hatnava ilk didevlin kapital qawahta jazvay vaqt qoyaq zurni tsusallay qanisallaysan qanitsusallay dekaberdal artuqarnava yani i vaqtun aldi qoyad vadala güqünen ayal xayi xwavile ve yarushvile qabulay xızan rivay Россиядин Федерациядин пенсиядин фондунин Органдис дедевлин государстводин сертификат қашун батал фезжеда дегишулер цивлер матнева абрухализги газета дедевлин капитал qoyaqzurni tsemjlaysan цивлер qilelazganvay maqalada söhbetava Санкт-Петербург дин Ишаиштин статистика дин центра дит хвай ахтан мишуры нетижада Россияда аллап қысан бурун сияхта чи республика дин сағламардай пут идаради Хабрукаяз республика дин диагностический центра ди лайықлучка оқуна идақылыз аллақал үйаз лезги газетті ганвай мақалада қейд извай бол диагностический центрада пудушны қанец уткастей қолақсыва Хабрукай виш духтрар Утқанрит касне юқан образование вай медропотикария Каниса кастис Дагустан Республика дин лайықлы доктор Каници қойдас Дагустан Республика дин здравоохранение дин атнештикл хайт орар ганва Лезги хурер им бағри газета хилм же вақтара чуқна вайва кезвай бро хуш билди қабулна вай рубрикая ада кас хур мус ва хик арадалтаната касне амашур хуре хихтин себебралди күчканата фикри жобда диллара ваз мақалия гузва Чунар хазвай нумрада Дагустандин государственный университетин профессор Амар Хусейнова Лезгистандин қадим хурерика саттир Самур ватсон чабалабата güzelчки долек аханвай қақарин хурика сөйбесова и гычи хурай махшур алимар чехи дережарин руководителлар ақатнова
Elbette her haftada Surguçina ve Respublika'da Milli Çalalaqat ve Lezgi gazetin her sanumrada metleblu materyalar, haberler, gızaf ava. Çunraxaz ve numrada Hürün muhbir Yarali, Mahmud Ali ve Zehmetin veteran Hanifa Cebrail Kay, Dağusta Respublika'nın layıklı muallim Tamila Nabi ve di Deccal Hürün meseleleri kay, şair ve jurnalist Bike Hanım Ali Bey ve di Astrkhan şehirde Doktor Ezgolaqt ve Lezgi Kha Yusuf Zeynel Abida Vakay, muhbir Zarina Cebrail ve di Dağustan din Agni şehir din sportun ümür dikay kenvay makalayar, Abil Mecidevan, Gül Mehmet Şugayevan, İslam'ın Rizayevan, literatür din eserani mana metleb avay bor ve keres hoşqeday burkan ve di qeyde lazım ya. Allah'ın ekanda metleblu materyalar, itijlu haberar, hem rayoni sayta hem gazetera madni ava, sarıqoni Allah çiz abrukez avay, har sakasin ruhtin ihtiyaçlar tahminarda. İnaldı çına Süleyman Statskanı din saytin, Lezgi gazet ve Küreden haberar gazetinin nubahtin abzorgana kütahsaba. Ya bakalım çok sağ ol. Thank you.